hanya ko loko ku titimerisa sweswi ya ne na loko ku ri ku hela ka vhiki a ku nyanya ka tona ti-problem ti nyanya hi minkarhi leyi vanhu van'wani va nga le ku tiphineni maholiday ma-December swikolo swi pfarile hi swi hi tsonaka vurhongo ngopfu DJ Brian ya kambe hi susuvekiseri va hina leswaku namuntlha hi na mfundhisi Tiyani Mabunda ya ne unguveka mfundhisi Tiyani Mabunda ya hi ta va hi ri na vona va hi vhakela hi fihlula na vona eka siku ra namuntlha hi ta va tiva ku sa mfundhisi ni ta teka nkarhi ku sola mana nda ti landzela ndanda a ri na rona vito ra ku duvulela tanihi mutlangi wa bolo i chukela yeah sugar yeah sugar all right mi vula ku Pastor Sugar va swi tsakela naswona swa ku hi nga tshika hi va vitane tani Pastor Sugar tamtime va vitane Sugar la vota wa hi vhakela Tiyani hi fihlula na hina ndzhaka awuri ya nhungu kambe a hi voneni papila ra siku ra namuntlha laha va nga kona Sis Ruth ku hi tsemela tona timhaka letiwani ku tsundzuxa mutsari wa hina swa saseka loko wa xisati a pfuna wa xisati avuxeni team ya Phaphama na vayingiseri mina ni na 29 wa malembe ni sesi ni rhandzana na buti wa malembe ya 35 hi na malembe mambirhi kha hi hanya swin'we buti va kumeka xilungwini mina ni kumeka kaya na tirha ni va ni ri free ntsena loko swikolo swi pfarile problem ya mina hi leyi buti loko ku fika nkarhi wa mina wa ku va ni va vhakela xilungwini hey va ta na switori swa ku voho a va na mali n'hweti leyi a va balansanga loko mina ni ku a ku na problem ni ta tirhisa ya mina mali ni ta khandziya hi yona jikijiki va ku u ta dya yini kwala na loko u khandziya me a ni lavi u ta dlaya hi ndlala ya ka malembe mambirhi lawa ya nga hundza a ndzi se tshama ni ya laha buti va tshamaka kona so n'wina vayingiseri mhaka yin'wana i ku a ni tshembi ku va nga va tshama na munhu hi ku ni vulavula na vona nkarhi wihi na wihi a riqinghweni ene a ku hava ku ni nga va lava ni nga va kumi vo miyelo mara loko va n'wi hlonipha loko ku ri ku va ri miyela loko ku ri ku va ri miyela va nga n'wi byela na swa ku nsati wa me vhakile ngati wa vona DJ Brian loko ku ri ku ko a va ta n'wi byela ku nsati wa me vhakile loko ku ri ku va kota ku n'wi byela ka miyela anytime DJ Brian 15 minutes 20 minutes mi karhi mi vulavula va te miyela u nga zi khohlola yo vulavula i nkarhi ya mikhuhlwani oza u ti khohlorisa ku na mukhuhlwani Brian mina sikani mukhuhlwani swa tsandza ku mina ni fika laha tshamaka kona mara riqinghweni a ku na problem vayingiseri va me ni pfuneni ndo va ni ehleketisisa ku tlula mpimo a ku na problem ni nga chavi nchumu kumbe buti vo tumbeta swin'wani na Sititswana vurhongo Phaphama
njani stage yini nkarhi wolowo yangenini majabu ra mina khwele leri a wu ri ba live ya a ri live a ndzi ri twa leri ku ri nga ra wena tiva na khwela ra wena vakiti A wu kahle. Abraham na se ni ku tiva ngopfu swonga a wu kahle brami va xikhongelo xa ntshava swi tlurise mpimo se ku xa 40 days bona nkarhi wa kona wa hi siya DJ Yeah. Brian hi ku a hi sitwa vayingiseri leswaku va n'wi pfuna njhani sesi wa hina eka siku ra namuntlha Yep. loyi a nga vhake eka xilungwini mara nkarhi wihi na wihi loko a lava munhu wa yena wa n'wi kuma oh yeah loyi un'wana mixero sungula avuxeni minjhani DJ Brian hi pfukile mpfukile hayi kona mjani a hi n'wi pfuneni mingiseri ku vula ntiyiso DJ Brian ne boti loyi a kume n'wansati mativa a kume n'wansati straight ya va pfuna mani mani ta la DJ Brian ya mi pfuna mani la one mi ri mi tsundzuxa mani a ni tsundzuxa n'wansati a ri n'wansati yena a vutisa ku a nga sungulisa ku yini okay ya eh ku endleka njhani okay ni ngo lexi ni nga la mi byela xona i ku sister boti i na ti-tactics hinkwato leti nga ta ka i nga n'wi kumi mandlele ma yena mo huma ndleleni ha ku hlonipha sweswo buto wa mina a ni swo swa ni mi ri pfuna n'wansati and vula swo swa ku a hi ko ku hlonipha loko a endla tano i ku hlonipha so lexi ni nga ta mi byela xona mara leswi sesi a fanele ku kumeka a swi endla a nge ku force tiboti kumeka a n'wi vhakela a joni i ku huma ka swona sister na swi swa va n'wi rhandza mara boti a nga ha ri na rirhandzu aka sesilewa ene boti i tshama na munhu a joni that's why a va na swipimelo hinkwaswo swa ku loko a ta ku hayi ta dlaya hi ndlala loko a ku i ta hi mali ya yena still na tindlela hinkwato ta kumeka ku sesi a nga swi koti kumeka tshona kusuhana na yena because u tshama na munhu joni so sesi ni aka yena boti hayi a tiphili byohola n'wana mani a hi rhandzi ku hambanyisa mara hi ku ya hi ntiyiso ka ha ri hava rirhandzu aka boti okay a hi zameni ku nga hambanisi Yeah. ko tala la swi kotekaka vayingiseri va hina hi nge vi na xiyenge lexi ngo hambanisa vanhu n'wana loyiwani a hi twini ku va va hlanganisa na ahee minjhani vahaxi va hina vo rhandzeka minjhani ku pfuka hi pfukile DJ Brian Kuskhonani okay ahe ya mina mavilangoveni la brete ni nga ku sisi ni mi pfuna hi ndlela leyi sisi loko buta mi byela swa ku hela u ta fika u fa hi ndlala hela u nga ta kuma swakudya a mi byeli ku ni huma ka njhani hambi ni fa hi ndlala ni ta fa hi ndlala ni ri ka wena munhu wa mina ku vona hi ta fa swin'we hi ndlala ya hi ta fa swin'we hi ndlala ende ndlala ya wehe yi teke ku ri ndlala ya mina twana wena swi sexy sweswo mani ndlala ya wena i ndlala ya mina ndlala ya wehe swi fike kwalani ni ri yala u tikuma ta fa swin'we ya mavonela mina ni vona nga ri sesi a fa fotile a khandziya movha ya a ya laha ku nga na buti mara kumbexani a va a ri na laha nga wisaka kona loko o fika timhaka ti bihile hinkwaswo swi ta humelela loko se a fike kule a wu fika kwala hi ma-7 na majambu u nga lulamisanga kun'wana vana na ka va muzala laha u nga ta ko loko fika u kuma kumbe hi ndlela ya so buti a fambi xibusisi a fambi na nkarhi wa ha ri koho swa ku loko wa fika le a kuma swa ku xiyimo xi bihile a kota ku kha ti khandziyela a ti vuyela kaya ni ya ta swi vonile leswi swi n'wi timbisaka ku ve a ya joni hi ko ku fa swin'we sweswo kesile valava a fambi hi swona n'waxona obrigado okay nongitala va nga tsala Brian mina ka teka wa hetelela ka riqingho ra vona phaphama avuxeni Ahee DJ Brian hi pfukile mpfukile kona minjhani hina valava vulavula na mavona mixaka Soweto ne a hi mavona ya i simple leyiwani lowa sesi a fosteli tindlela hinkwato ku a tikuma a fikela ku nga na boti na loko u ta fa hi ndlala a vuli ku swakudya ni ta fika ni xava kwalano ximanga xi ta humela sakini a nga lavi a ti xavela yena sesi a post a vuli ku he bote a ni mi ri a mina swakudya mina ni ta endla hi mali ya mina ku va a ta kota ku vona ku maybe swi kona xi nga kona xi n'wi thivelaku ku bote a nga vi a va na yena la a hi nge a fika a xi vona xi nga kona kwalani ku fana va ri na obvious maybe voma yele mhaka ya siku rin'wana mwingiseri wa mina loko a fika a xi vona mara lexi salaka da mitwa mi ri ati a ti joni because swi nga endla swi ri kona swi nga kona bota nga le ku switumbeteni ma vona that's why a va kha va n'wi thivathiva tindlela hinkwato ku
angatshineli kuswana yena hala jo yeah Kezi yena azama indlela leyo ko all right ngikumi coach yena to kwenza okay definitely mama to girls ri buti a byeli sesi ntisa sika ku onela nkarhi ti excuses takwe a titwali sesi a khandziyi basi a ti vonela yexe va ta fika le va tlela va ri 3 o kuma swa ku kuna un'wana se kuna okay all right i John Chaka Feb sweswi swi lava a twisisa xiyimo xa buti swi nga endleka buti o tizamela pulani ya ku xavisa swikotela n'winaweni kumbe DJ Brian kumbe u tshama mukhukhwini a ku hlayisekanga tshama swin'we ta fa swin'we wa DJ Brian mara matambaka leyi ko ya ku swi nga endleka buti o ka nga ri na ndhawu ya kahle ya ku tshama a swi na mhaka swa vava ku rhandza munhu a nga ri ka wena xihambani loko u twa xihambani i mujomani a ku ha un'wana a tsalaka xihambani handle ka mujomani okay Mr Magic i ri swi ri loja ku na swin'wana swi tumbetaka swin'wana a swi hlangani kahle all right kambe hina bana ni ba all right so swi ri se i tsundzuxiwe coach sweswi a hlangana na swona we u coachaka sweswi a ni ri coacha a ni swi ndukuveke swa ku u va ndhuna leyi tsemaka mhaka kasi va ri khotso a mi tindhuna na a hi loko hi nga rambiwanga u rambiwe hi mina sweswi xihleka baru sesi anga ayi bravid man ngey all right okay papa mafika nchava ntiyiso afuna u kotisela brami na ntiyiso nkarhi wun'wanyana u languta u kongoma u tiva na loko ntoya ni nga endla leswi ni nga swi tsundzuxa swa ku vana na la loko u fika u kuma swi nga tshamisekanga u nga ta tiyela kona rixele eka nungwana kwa Phaphama DJ Brian Khonaiza na Tolani wa King Hook la vulavula ku i the king n'wana man'wa mahlamba xilefu kaya ku ri Green Farm eka bananeba ni kombela risimo ra Peter Tinet loko va ku n'wana I'm seeing 83% bara hi rona lerwani risimo okay 83 bananiba Phaphama Yenyekewa yeshikwembu mpela Mingatangi onyikole Wemtala kame yenyekewa yetatana Mingatangi onyikole Wemtala kame yenyekewa yejehova Mingatangi onyikole Wemtala kame yenyekewa yeshikwembu mpela Mingatangi onyikole Antana lejidan shabela mofo Bana bamina badan shabela mofo Bana bamina jidan shabela mofo Wemtala kame yenyekewa yeshikwembu mpela Mingatangi onyikole Wemtala kame yenyekewa yetatana Mingatangi onyikole Wemtala kame yenyekewa yejehova Mingatangi onyikole Wemtala kame yenyekewa yeshikwembu mpela Mingatangi onyikole Lokshibula chedaf shabela mofo Bana bawena badaf shabela mofo Bana bawena chedaf shabela mofo Shabela mofo, bana bawen. Chitaku wakela lojo, bana bawen. Chitaku wakela
a swi tiva leswaku matiko ya Jordan, Curacao, Uzbekistan na Cape Verde ya nghena ro sungula eka FIFA World Cup game. Ku lo sala ntsena ntsevu wa masiku leswaku mphikizano wa bolo ya misava wu sungula. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Lilian Hlabangwani. Inkomo mi yingisa mahungu ya awara ya nhungu, hungu leri rhangeke mahlweni ka awara leyi. Nhloko ya xiyenge xa vuhlori loyi a yimisiweke entirhweni Richard Xiviri u hlongoriwile entirhweni. Ndzawulo ya xiphorisa yi tiyisise hi ta ku hlongoriwa ka Xiviri, leswi ta endzhaku ntshamo wo tshinya lowu veke kona ehenhleni ka yena n'hweti leyi nga hundza. Ndzawulo yi arile ku angula mayelana na xiboho xa ku hlongoriwa ka Xiviri. Vito ra Xiviri ri boxiwile emahlweni ka khomixini ya Matlanga mayelana na vuxaka lebyi a nga na byona na Vus Muscat Matlala. Eka mahungu man'wana, President Cyril Ramaphosa namuntlha u languteriwa ku simeka mapfhumba ya murhi wa Lenacapavir ro lwisana na ntungu wa HIV. Mapfhumba ya ta simekiwa erivaleni ra mitlangu ra Lilian Ngoyi exifundzeninkulu xa Mpumalanga. Lenacapavir wu ta nyikiwa kambirhi hi lembe tanihi injection. Afrika-Dzonga ri na nhlayo ya le henhla ya vanhu lava khomiweke hi ntungu wa HIV loko ri pimanisiwa na matiko ya misava. Hofisi ya President yi ndhundhuzele ku simekiwa ka mapfhumba lawa. Mutshamaxitulu wa nhlangano wa Treatment Action Campaign Sibongile Chabalala wa hlamusela. We have number of preventative tools starting from condom, PrEP and other preventative tools that are not talked about a lot. This one, we believe that it will do much because it has less administration. So, for instance, when you are getting it, you'll get it once every 6 months, which no one will know, unlike with the PrEP pills that people are having stigma around it. But with this one, it will be very discreet. You will just go to the facility and you get your injection and then you continue with your life. Xandla xa mulawurinkulu eka xiyenge xa vuhlori Firoz Khan u tlhelele ekhonto ya le henhla eJoni ku koxa ku va a tlheriseriwa switirhisiwa swa yena swa thekinoloji leswi tekiweke hi nkarhi wa musecho kaya ra yena n'hweti leyi nga hundza. Kasi emasunguleni xikombelo xa yena xa xihatla xi ve susiwa eka nxaxamelo wa milandzu wu fikile ri nga hundza hi Ravuntlhanu tanihileswi switirhisiwa swa yena swa thekinoloji se a swi yisiwe eka khomixini ya Matlanga. Sweswi Khan u le ku tlhontlheni ka xiboho xa maphorisa xa musecho na ku tekiwa ka swa yena. Ku yisa mahlweni mahungu ya awara ya nhungu, maphorisa eCape Town ya vula leswaku va ve na musecho tanihi xiphemu xa milavisiso bya swihehlo swa vukungundzwana ehenhleni ka khale ka n'wamukontraka eka masipala wa doroba. Mulavuleri wa maphorisa Andrew Trott u vula leswaku maphorisa mafokisi ya seche eka muako ya le kaya na le ka tihofisi tolo. U tlhele a vula leswaku musecho wu endliwile na le ka swirho swa komiti ya vumeyara na swa masipala. During the operation, investigators seized 21 cellular telephones and 9 laptops for forensic examination. The investigation, which is being conducted jointly with the City of Cape Town, remains active, and the evidence gathered will assist detectives in pursuing all persons implicated in the matter. No arrests were made during today's operation. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky u kombele nhlengeletano na President wa Russia Vladimir Putin ku kanerisana hi ku gimeta madzolonga ya nyimpi lawa ya se ya koxaka vutomi bya vanhu. Leswi tiyisisiwile muteko mahungu wa BBC Vitaly Shevchenko. The reason why Volodymyr Zelensky published this letter is most likely to let allies in Europe know that he still needs their attention. Let Russia and the United States know as well that Russia and Ukraine can probably work on this together without America's involvement. But in practical terms, I would be very surprised if this letter changed much.
ku langutisa hungu leri rhangeke mahlweni ndzawulo ya xiphorisa yi tiyisise leswaku nhloko ya xiyenge xa vuhlori loyi a yimisiwile entirhweni Richard Shibiri u hlongoriwile entirhweni inkomo. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Lilian Hlabangwani emagondzweni na Xolani wa le Kenhoek. Emagondzweni ka awara leyi loko ri tshwane langutela ku hloela a ku tirheki loko u chayela Irene ka intersection ya Office Drive na Main Road kasi swiviko swa ku hloela swi kona loko ri N4 East loko ri xikarhi ka Dr. Swane Pool na N1 movha wu yimile ka ntila wun'we ku na ntlimbano na loko ri Kwagga Road exikarhi ka Weirder Road na PF and Rainefold kasi ntlimbano ko na loko ri N1 South loko ri Linwood Road movha wu yimile ka ntila wun'we a Johannesburg ntlimbano ko tindhawu to hlaya mixo lowu katsa loko u chayela amatlhelo ya N1 South kahle M1 North ku na nghozi ya taxi loko ri College Drive leswi endlaka ku va na ntlimbano Khilani Benz kasi loko ri a Germiston ku lunghisiwa gondzo N3 South exikarhi ka Linksfield Road na Gillies Interchange ku va na ntlimbano na le Mill Park loko ri Roundabout Road loko kongoma North Boundary Road kasi loko vona swin'wanyana va yi rhumela ka awara leyi Xolani guy @Mungana traffic #traffic. Xana bindzu ra wena ra tsandzeka ku fikelela xivono xa rona leswi swi nga endla leswaku u nga ha tiveki no rivariwa hi ku olova hi tikhasimende ta wena. Xiyenge xa vunavetisi xa SABC xi kona ku pfuna wena. Swa olova na xitichi xa Munghana Lonene FM. Rhumela email eka sales@munghanalonenefm.co.za laha u ta kota ku burisana na va xiyenge xa swa vunavetisi mahala. Hi ri swin'we hi ta kota ku tumbuluxa tindlela ta vunavetisi bya matimba leswi nga ta kota ku fikelela tikhasimende leti nga fanela. Rhumela email eka sales@munghanalonenefm.co.za. Munghana Lonene FM, makombandlela. Hungu leri ri tisiwa hi Ndzawulo ya Vurimi na Nhluvukiso wa Matikoxikaya ya Xifundzankulu xa Limpopo. Xewani i Dr. Vonani Mashau, dokodela ra swifuwo eka Ndzawulo ya Vurimi na Nhluvukiso wa Matikoxikaya eLimpopo. Tanihi ndzawulo hi ndlandlamuxa pfhumba ra ku lwisana na mavabyi ya swindomundomu lama tivekaka tanihi foot and mouth disease FMD. Hi na pfhumba ra nsawutiso wa swifuwo eka xifundzankulu xa Limpopo. Varimi, langutelani swiyenge swa nsawutiso etindhawini ta ka n'wina. Vanani na ntirhisano wa kahle na vaofisiri va ndzawulo xikan'we na ku tiyisisa vukona bya swifuwo swa n'wina. Nsawutiso i mahala. Ndzawulo ya Vurimi na Nhluvukiso wa Matikoxikaya ya Xifundzankulu xa Limpopo yi le ku ndlandlamuxeni ka pfhumba ro lwisana na mavabyi ya swindomundomu. Ku kuma vuxokoxoko byo tala endzela tihofisi ta ndzawulo ekusuhi na wena kumbe endzela website ya www.eldar.gov.za xikan'we na ku rhumela email eka farmercare@agric.limpopo.gov.za. Loko mavoni ya stadium ya nga se lumeka, loko bolo ya milenge yi nga se teka hinkwaswo, FIFA World Cup 2026 ya gongonza yi hanya la na wena FNB na Visa u nga wina e-travel voucher ya 200,000 rand nkarhi hinkwawo loko u typa kumbe u swipa khadi ra wena ra FNB Visa Personal kumbe Business hi ntsengo wa 50 rand kumbe ku tlula evhengeleni kumbe online kumbe u amukela 1,000 rand kumbe ku tlula hi hakelo eka FNB Speedpoint xa wena u kuma ku nghenela hikuva gondzo ro ya eka ntlangu lowukulu swinene emisaveni hinkwayo ri sungula hi minkarhi ya masiku hinkwawo. Tap, swipe, xava, wina hi FNB hi ku seketeriwa hi Visa, proud partner of FIFA World Cup 2026. FNB i xiyenge xa First Rand Bank Limited, vaphakeri va vukorhokeri bya swa timali na valombisi lava nga enawini. Ku na swipimelo naswona ku tirha swinawana swa mpikizano. Hi filula na yena. Phapama. Come on, we sing together. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand.
make it your prayer. And I will call upon your name, Jesus, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Come on, you sing. Where feet may fail. Come on. You've never failed. Come on. And you won't start now, Jesus. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you are Aduh, bersama sungguh sebenarnya kabuyelo. Hayi. Masungulo ya vutlhari I ku chava muvumbi. Ya ku nta ku chava Yehova. Bra mina va Yehova wa va vitana hi mavito ya ku hambana. Chava Sundowns. Hayi. Masungulo ya vutlhari ku chava Yehova bra mina. Se hi sungurisa sweswo namuntlha hi bula na mfundhisi phela. Mfundhisi sugar. Jana wena. Vale kufundisa sugar. Ufundisa wachukele. Hayi mara ndio susokona la. Bakaina wirambesi. Yena ni nga ta swihleketa ku ri yena Sam. Na mina a ni nga swihleketi namuntlha ni hlamula na ngicona ni ku ha I Samuel kasi. Rita va ri ya wa swi vona bra mina ambe andi ku vito ra vakokwani va ri ra le Bibele amfundisi. Okay, Tiani Avuxeni na ku amukela. Avuxeni ayi Takwini. Kolaza yivaya. Tiri mitakwini. Mara mitakwini mabunda na. Mitakwini amizifika. Live update. Live update. Kufamba kanjani la magondzweni sweswi? Magondzweni ya Joni. La Joni la tibuya ngopfu swa tikomba ku ri ku na xin'wana xi fanele xi endekalako na Satani loko zamazameni ku yingisa mara ya mahlweni kunene ndlela leyiwani ene musmari ku tena ndi ri mile endleleni mi nga yimi phela mi nga yimi hi vekela tikhamera to tala so hi vekele wa tiva xipani lexi nga la xi fike hi awara ya 5 xi yimela n'wina ku ri a ku ti tikhamera loko me ndi ri one ti tele n'wina. Okay, hi la ku va tiva ku antswa bra mina I swona sweswo Butsem Butsem Tiani Mabunda Pastor Sugar bona Samuel Tiani Mabunda ka suka namuntlha vele a hi mi tiveni ku antswa ngana mani a kaya hi kwini mi kulele ka ndyangu wa njhani mi huma mi ri kwini ndlela leyiwa. Samuel Tiani Mabunda I mfana wa Tiani mi kulele Tiani ivi ni suka na ha ri ntsongo hi ku papa mina Daniel vaye va kuma ntirho a Polokwane ivi ni suka ku Agiyani ni nghena xikolo grade 1 to grade 7 a PCS then ni kongoma va ra faka la a ni nghena xikolo hambileswi a ni hlupha ni ri problem nyana
vana mina va ri kwala xikolweni Memavundu. Yeah. Okay. Va surviving mali lava va tirhe ngopfu. Ni va vitana mabebes. Okay. Relationship ya mina na vona yi kule ngopfu hambi n'wana un'wana na un'wana loko a kula a ni mhani va fanele va tshinya va nghenisa n'wana ndleleni. So loko wa ha kula u va u kha u vona nga ku vatswari vo ku palela tindlela or va ku tsona leswo tsakisa la misaveni mara ni kume ku ri ni kule ka ndyangu wo chava xikwembu swinene wo chava xikwembu ene ndlela leyi va nga hi dyondzisa yona na papa Daniel na Sara mama twa maviti ma kona ku le bibeleni na wo ma tirha ma le bibeleni ntsena so ndlela leyi va nga hi dyondzisa ha ri ntsongo yi tikomba ku ri mhaka ya kahle ngopfu namuntlha hi kota ku tiyimela hi tlhela hi kota ku pfuna laha hi kota ku pfuna kona success leyi nga kona ni vule ni swin'wana va ku masungula vutlhari i ku chava Yehova so hina hi kulele ka munhu wo chava Yehova swinene ene vo tala va hlamala hambi na mina na hlamala ku ri laha ni nga sa kona xikwembu xi nga ni veka kona sweswi a ni nga swi expectangi mara a ni nga ri surprised hi yona ndlela leyi xikwembu xi nga ni vitanaka kumbexani hi yo mhaka mi nga sungula hi risungelani ra Hillsong United Oceans i yini ri vulavula yini ri rini ka n'wina risungulelani loko mi karhi mi ri tisa ka hina mi ri langini koswaku ri hi sungula nongonoko hi rona risungulelani ri vulavula yini na n'wina risimu leriwani ri vulavula ngopfu na moya mina hi ku ri spirit lead me where my trust is without borders so mina ni tshemba xikwembu hi laha ku nga heriki na laha swi nga makeku sense na laha swi nga laveki ku ri munhu a nga ku la xikwembu xi ta ni pfuna hambi xi xintsongo xo fana na parking loko ni fika moleni na tshemba ku un'wana u fanele a huma ni paka mhaka leyo mina ni fanele ni rhanga ni yima amolweni ni jikajika a ni twanani na yona so no khongela loko xikwembu ku na loyi a nga heta ku xava asuki ni kota ku paka ni nghena so ni tshemba xikwembu ka xin'wana na xin'wanyana lexi ni nghenaka ka xona that's why risimu leriwa ri valava ngopfu hi na moya mina ku ri moya mina u fanele u tshemba xikwembu laha ku nga riki na ku yima ku ri hava tilimiti xin'wana na xin'wana hambi ku nghena ka program ya namuntlha ni twana ni se ni vitana service hi le kerekeni once okay mi n'wana wa vungani kaya mina kaya ni n'wana wa vu 4 ka vana va 5 okay vafana vambirhi na van'wanyana vanharhu so mina ni n'wana wa vu 4 second last yeah ane sweswo swi endla hi kota ku twisisa ku a mi ri bebi wa mama kumbe njhani kumbe a mi ri murhangeri loko ku ri ku mo wo sungula okay mi kumbe mhaka yin'wanyana ya ku tsakisanyana ane munhu i na matimu loko munhu a hi byela laha humaka kona swi endla ku van'wani va va na ku tshemba ku na me trouble leya me siku rin'wana yi ngo fana na tiyani se mi ri a ku siringiwanyana loko mi ri Flora Park hayi yo loko vanhu vo swi tiva ku ri a Flora Park hayi ndzi nga sungula xikolweni yo hi mhaka ndzi nga sungula xikolweni a ni hlupha ngopfu a ni ri problem kahle no vona loko mufana a sari ka xiteji leswo to duma and then vanhu va ku tsakela mhaka va tlanga bolo na ha ri ntsongo mara ku na leswa tinyimpi swo famba hi ti-group vana mina a va tshama va kha va vitaniwa Memavunda please come to the office ikitara kwalaya everyday va le ku solveni mara hi Monday ni vuya ni khome ti-trophy ku team yi winile athletics ni tsutsumile ni vuya na timedali mara Tuesday n'wana u vitaniwa ofisini vanhu susaku a Flora Park High ya Eagles Nest. Mi nghene Eagles Nest? Nghene Eagles Nest. Okay. A sungula le va nga za va yi modify ka ha ri sweswi hina hi nga sungula a nghena na maseko ma kana ku na vaseme ku ha ri na vasemeke ka ha ri na vasemeke hi vona lava va nga hi kurisa nakona va nhlongola xikolweni yowe le va hlongola lele nakona va nhlongola xikolweni emakaya va ku hayi n'wi yisa ka Christian school u fanele a vhela va munhu wa kereke va nhlongola kwele ve ni a nghena New Era a Malamulele va ni vitaneka a kaya ku mantsongo wa mina Magdalena ku ri vona va ni twisaka ngopfu laha ku hava bolo
ku tlangiwa basketball na boxing so a nga twanana na swona sweswo so u ta kota ku focus xikolweni hayi ngwenya xi ka pfula team a malamulele a new era a tliwa ku sungula ku tleriwa misinya ku endliwa soccer field hikuva a moyeni wa mina ni swi twa ku ri ku na something lexi fanele ka boleni so hambi vo ni veka vo ni yisa malamulele va ku na boxing na basketball ku na misinya leyi fanele tsemiwa laha ku na van'wana ku ri onara va ri tiger onara ya xikolo ni era no wena u tlanga bolo a tlerini va tlera ka nghena net yi sungula ku measure ku ground yena ka Google languta ku ground yi kule ka ku ivi hi throwa kwala lana munhu loko ground leya ha kona wow xikulukumba sweswo Tiyani loko u fika endhawini fika u endla ku hambana loko u swi twa leswaku kahle a ni nge swi koti ku ka leswi ni nga swi endli a hi ngeneni eka n'wina tanihi munhu wa swa mitlangu kumbexani ku na un'wanyana va ni hleve leswi n'wanyana hi Tiyani wa tiva Brian okay Abshen Buxolani la vulavulaka i Daisy Mdluli mina firstborn ya ka Batiyani family CEO no Tiyani u kule ku ri n'wana wa one thing I love the kindness ya yena kula ri n'wana wa kind n'wana wo rhandza vanhu i munhu loyi a nga kula a tlanga bolo from very early age a vaviseka vuya hi rila hi hamba gongonda na festere ku sisini swi tiva ku ni fanele ya bandicha hala handle hi chava ku mani va tatwa ku vava loko va vona a vavisekile that's how young he was 4-5 years le ndzhaku le so u kule a ri n'wana loyi bolo yi ri passion not only bolo a tsutsuma all different kinds of sports a kuma na award ya ku va sports man of the year a xikolweni hi mhaka ku a ri champion of all this kind of sports kambe soccer eku heteleleni yi winile vutomi bya yena i munhu la nga hanya kahle na family ya yena wa hanya kahle na sweswo i munhu la nga na rirhandzu i munhu la nga kula hi kurisiwe kerekeni se u kule Xikwembu a xi tiva na namuntlha ni khensa ku a nga xi tshikanga leswi ni n'wi navelelaka swona swa kahle hi ku a kuli man grow beyond that the sky is the limit just like Sundowns yi bula a wa ha ri na ti-opportunities to tala vuton'wini and ni rhandza ku hambi a ri sweswi a nga xiswona wa ha fikeleleka a vanhwini va ha kota ku n'wi fikelela ni ri a nga cinci a vetani Xikwembu xi ta n'wi pfulela mavanti man'wana ku ya mahlweni hi mhaka ku va a tikhoma kahle a hlonipha Xikwembu and ku hlonipha Xikwembu na wena xi ta ku hlamula ka leswi swi lavaka swi kona leswi swi lavaka hina nga swi tiviki ni ri Yehova a fikeleli a vuton'wini bya yena a n'wi hlamula a n'wi nyika swona a n'wi nyika is born to be a great man and he will be a great man as he is a great man na cancer CEO liya mi twa hi vona sesi wa mina firstborn ekaya ma swi twa ku hi le kerekeni laha mutini lowu a swi twa ku ri ka chumayeriwa so ke wena n'wana wa tshwenya swi fike kwini la u nga cinca u va Pastor Sugar loyi u nga yena namuntlha mina ndlela ya mina kahle ku ni rhandza kereke like ni vula ku ri ni kulele emutini wa kereke papa mina a mfundhisi na vona so a va rhandza ku ni loko va chumayela mina ni fanele ni recorda va ni nyika tape recorder ku ri ni recorda ku loko va kha va chumayela va kota ku yingisela after loko va heta ku chumayela so mina hi ku a ni jahele ku ya bolweni a ni nghena kerekeni ni khome xikhulupeni a ni ka bege ku na tikhokho so ni fanele ni recorda loko cassette yi tala ka side ra one a ni fanele ni yi cinca loko ni yi cinca ni pressa record ivi ni veka tape recorder ni nghena ndleleni vo xama loko va ka a hi khongeleni loko vanhu va ha tsipini ni teka bege ni yi ta sala yi recorda so mina ku ni za ni fika la ni ze ni nga va na nkarhi lowu ni nga tshama hansi na Xikwembu hi va na meeting ni ku sungule ngopfu loko ni fika ka Mamelodi Sundowns ni nga tlangi first season
ni va na ti-injury to tala ni va na tsandzeka ku tlanga kahle loko ni fika laya of course miri wa mina wu nga tolovelangi workload leyi yi kumekaka ka Mamelodi Sundowns. So loko ni nga tlangangi first season, second season ni kombela loan loko ni ya Free State Stars. Loko ni fika Free State Stars ni tlanga ti-game ta few injury sungula kambe. So ni ya loko ni vutlhelela ka Mamelodi Sundowns season loko hela ni vulavula na Xikwembu loko no ni lava a hi endli deal. Loko mina no tlanga ni fikelela leswi ni swi lavaka, loko nkarhi wu fika ni ta endla leswi wona swi lavaka. So ni ku ka Xikwembu loko ni lava ku tlanga na ti-player ta best la South Africa, ni lava ku tlanga na ti-player ta best Africa, ni lava ku tlanga na ti-player ta best emisaveni. Ku vulavula munhu loyi a nga byeliwa hi ti-doctor ta 4 va ku u fanele u endla operation, mina ni ala loko no a swi pfumeleleki ku ri mina na hosi Yesu la nga le ndzeni ka mina hi ya tshama a theatre va hi operator. So a ntwanani na swona hi ku ni tshemba ku ri by his stripes I am healed. So ni fanele ni hola, ni lavi operation, ni lava ku hola without being able to go to operation. Hi ku loko ni kula n'wana ni byela marito lama a ma nga ni khomi kahle va ku loko wo vaviseka ke, loko wo vaviseka so loko a ni nge vaviseki, so a ni nga lavi ku vanhu va ze va vula va ku hi ku byerini ku ri u ta vaviseka. So meeting wa mina na Xikwembu ku loko no kota ku tlanga na vanhu lava the best in the country, the best in the continent, the best in the world, then mina ni ta kota ku dzunisa vito ra wena hi laha ku nga heriki. So loko ni kha ni endla sweswo Xikwembu xi ni vuyisela ka Mamelodi Sundowns, ni sayina back va ni registara, ni tlanga na DDC. Towards the end of DDC va ni vitana ka first team back, coach Peter ni vitana ku vuya ni tlhelela ka first team. Mara a ni nga tlangi Champions League, ivi Sundowns yi humesiwa nkarhi lowa 2016 loko yi nokiwa out. So loko hi kha hi celebrate league ku nghena call ku ri no Mamelodi Sundowns yi fanele yi tlhelela ka Champions League. Se ka mina ka prayer point ta mina list yo ni tlanga na the best players, ni tlanga ka Mamelodi Sundowns. Se now leya ku ni tlanga the best players in the continent, Mamelodi Sundowns yi tlhelele ka Champions League, then mina ni kota ku tika prayer point ya mina. So the next phase i ku hi fanele yi tlanga na the best players in the world. Loko hi tlhelela ka Champions League, this was my agreement na Xikwembu again ku ri hi fanele hi wina this Champions League, so then ni kota ku ya tlanga Club World Cup, then mina ni ready ku tlanga ku ta ni ta tirha lava wena. This is 2016 exactly as prayed for, and Xikwembu xi hlamurile. That's why ni ku risimu leri my trust is without borders. Unlimited hi situation leyi nga ka yona, unlimited hi leswi vanhu va swi hleketaka, but ni decide future mina based on ku ri Xikwembu xi ri yini hi mina. Other than that va yiminyana. Wow. Thanks sir, vai na Tiani Mabunda wa ri kona ka Sundowns, mfundhisi toto swo tala yena loko hi vuya endzhaku ka tinhlokomhaka ta mahungu. Tshama goodness of God. Wow. Sisi Winners. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Hey, 'cause all my life you have been faithful. Oh yes you have. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing
White River na le Hazyview. Fafana hina eka 89.4 FM. Munghana Lonene FM. Makombanela. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe. A ya voyameli etlhelo ro karhi. Avuxeni, tinhlokomhaka ta mahungu ti yime hi ndlela leyi President Cyril Ramaphosa namuntlha a simeka mapfhumba ya murhi wa Lena Kapavi. Hala tlhelo nhloko ya xiyenge xa vuhlori loyi a yimisiweke entirhweni Richard Xiviri a hlongoriwa ntirhweni. Mahungu hi xitalo hi awara ya 9. Emagondzweni na Xolani wa le Kenhoek. Emagondzweni ka awara leyi ku ri Johannesburg langutela ku hlwela N1 South loko ya Rivonia Road movha wu yimile ka ntila wun'we leswi kavanyetaka nkhuluko wa movha lava nga yimaka butiwani le Melrose la le hala north kasi Melrose ku na nghozi loko ri N1 North ku na nghozi ya taxi loko wa kondza College Drive leswi endlaka ku va na ku hlwela loko ri matlhelo ya Khilani Benz loko ri Germiston ntlimbanoko a N3 South a xikarhi ka Linksfield Road na Gillies Interchange kasi swiviko swa ku hlwela swi kona loko wu ri a Windmill Park loko ri Roundabout Road kongoma North Boundary Road nkhuluko wa movha kavanyeteka swinene mixelo ku na ku hlwela Devlin loko ri a Golden Highway xikarhi ka N1 na N12 kasi ntlimbanoko loko wu ri a Joni a Edenvale R24 West loko suka Edenvale kongoma Gillies Interchange ya kulekirekeni mixelo isuka Joni ya Tshwane kuma ku Pitori na ka swiviko swa ku hlela swiko mixelo a kulekirekeni Irene loko u ri intersection ya Office Drive na Main Road kasi ntlimbanoko N4 East loko ri xikarhi ka Dr. Swane Phu kwalaho ka movha nga yima ka ntila wun'we N1 North kahle N1 South loko ri Linwood Road ku na ntlimbano kona loko u ri Solomon Mahlangu Drive East loko ri Louis Avenue leswi endlaka ku nga direct matlhelo lawa mixolo loko vona swin'wanyana wa yi rhumela ndzengwa wa namuntlha eka Miss School ka khoma ndlela ku ku nyika xiviko xo xa le magondzweni kumeka ka @Mungana Traffic @Miss_School #AM_Traffic PM Traffic Hi sikulana yena. Phama. Oh, Indlo. PM Traffic. Oh, PM Traffic. Okay. It's Hamena Samuel. Dia di bavuta. Kasukara da vuta. Big seri. Ifitlana bana fe. Maka sugar isukala kwini. Mabanda. Sugar loko na fika ka Black Leopards an dribula ngopfu a ni nga tlangi ku fana na leswi a tlangisa swona ka Mamelodi Sundowns a ni daya na misisi seminary ya Brown so a va ku ni endla ku ri team yi va na chukela nyana man ma vona loko wa dribula na skill ba ku vitana Sugar va ri chela chukela la so vitila ra Sugar suka kona kwala not only that imako va vona ku ri ni munhu wa swinzi man beke loko munhu a xave snacks swinzi swi fanele swi va kona na munhu wa loko na le ofisini ya kerekeni va swi tiva ku laha loko ku ri hava swinzi a ni khongeli swona na bona okay kumbexani hi swi tsemakanye hi ku hatlisa swinene na swi tiva leswaku hikwalaho ka ku va miri mutlangi loyi a nga le ka swipani leswikulukumba swinene eAfrika mativeka kambe hi mo hi ku hatlisanyana mi byela gondzo ra n'wina ra ku va se mi nghene tani hi professional player hi fika koho ka Sundowns hi ku ntshemba ku maninginingi ya career ya n'wina ya football mi sungule kwini swa professional football professional football ni sungule ka Black Leopards la va nga ni nga ni ya tshame ka nkarhi ni tshame ma 1 month close to 1.5 months an nghena xikolo a TT ivi Black Leopards a yi sungula process leya yo aka NFD a va lava ku tlangisa lavatsongo so Black Leopards a yi preparela yona mhaka yaleyo ibe va sayina ku vana lavatsongo mina ni ri one of those boys la ni nga ni ya tshama xikolweni a hostel a ni pfuka nampundzu vana va ya xikolweni mina ni yima lalayini yo hlamba na mina ni tlhela na vana va xikolo bona se va ni sayina ku Black Leopards ni sungule professional career mina ka Black Leopards ivi ni tlanga bona Black Leopards a yi planela following season mara hi matimba ya xikombi promoters league team ya ka PSL la aba preparela NFD so loko hi fika ka PSL first season hi kota ku tlanga hi computer of course ampor
relegation but swi kotekile ku ri hi survivor professional career sungule kwala ni nga se fika ka Mamelodi Sundowns. Acadia Shepherds amtlangangi vele mtlange Acadia Shepherds a ni ri a xikolweni a hi laha va nga Black Leopards loko ni suka Acadia Shepherds la ni nga ya kona loko ni suka Acadia Shepherds ni Black Leopards hi laha va nga ni landa kona ku tlanga professional loko a ni nghena xikolo a TUT a ni nghena xikolo a TUT so TUT kote ku pfula ndlela ku ri ni tlanga la Black Leopards yi pfula ndlela ni tlanga la Mamelodi Sundowns. Acadia Shepherds, Black Leopards, Mamelodi Sundowns. Okay. So okay, Brian mina ho ni tisa leswa bolo. A swi endle njhani loko mi kuma red card? A tlanga na Chiefs. Ivi I tlanga na Chiefs so game liya a yi ri Mamelodi Sundowns I contesta for league so una before game ze nga valavula na coach because loko tlanga Champions League mukuma ku ri I'm sure masivonana na mutwa loko ku ri Champions League kalwiwa le so coach a vula ku ri hey n'wina loko player ya n'wina yi rahiwa or va yi talela ti opponent yalo so mo falele ba kwala mi kota ku tikomba ku ri am chavi ku tlanga ka level lewa so mentality luwa u vuya ka mina loko hi tlanga na Chiefs ku I think akona Joseph Molongwana o ra hi kama billion so ya ile yo ayi kulweni wo fika ichuise ta mhaka swo planiwa leswiya ati wela hansi ri yellow card se yiku sugar mangutiva ku ra loko mona baiza la midfield u fanele a tlakuriwa so ivi ni kuma yellow card ya vumbirhi ku mfana loyi ya George Maluleke a dive kwala ri ku foul se ni kuma second year a ni nga ri xihoxo a ni nga ha hlupha a ni nga ri munhu lowa wa le high school loyi a hlongova xikolweni kuma ku i referee a yi bayizanyana ni masivona ku va pfuna loko a tlanga na wa tiva DJ Brian ya na stoku la ku tatisa van'wanyana lava va nga hi byela swo karhi tiyani wa tiva ku sika matlhelo ya le ka WhatsApp na le ka X aba vutsi una munhu a va sifika ka munhu va ri a ri ma jayivani ngopfu kahle ma swi kota ku jayivani loko mo nghena ka YouTube mi vona kwalano ku ri mi ku tiyani Mabunda dancing ya humelela oh yeah ko va ku ri ya xikwembu xa ni delivery maka ni famba ngopfu la Sunnyside delivery ku cineni a mi yana le Sunnyside andume ngopfu Sunnyside xikwembu xa andume ngopfu Sunnyside Europa a ni famba ni ko ava ku ri va nga ku munhu a nga Pitori a nga fambi ndlela liya so hi leswi swi hlamarisaka vanhu vo tala ku ri munhu loyiwani hi n'wi tiva a ri so mara sweswiwani loko a khoma microphone a ku ayi maka pulpit vanhu va hlamala mara i tindlela leti hi nga ti vona na Bibeleni ku ri munhu wa tekiwa a ri so la khadla vanhu xikwembu xi n'wi teka xi ku a wena famba ya byela vanhu yo Isabella Diani Mabunda vukana le fema ko mandlela e fihlula na yena Afrika-Dzonga a vuya Diana ndzaka leswi Afrika-Dzonga rito ra wena ri na nkoka va khomixini ya nhlawulo IEC va swi humesele erivaleni leswaku swi ta twisiseka kahle swa nhlawulo wa mimfumo ya miganga wa 2026 hi ku tirhisana na SABC Education yingisela xitichi xa wena xa xirhandzwa Munghana Lonene FM leswaku u ta tiva timfanelo ta wena mahlawulelo ya wena na matimba ya wena yo antswisa muganga wa ka n'wina voti ya wena i rito ra wena ri tirhise titsarisele ku ya hlawula eka nhlawulo lowu taka nongonoko lowu wu tisiwa eka wena hi xiyenge xa tidyondzo xa SABC hi ku tirhisana na khomixini ya nhlawulo IEC SABC Education enriching minds enriching lives Munghana Lonene FM mabomba ndlela Good morning, DJ Brian. Good morning, Shugela. DJ, you are hosting a very big man, the man who closed the gap between the Mamelodi Sundowns players and the supporters. He
stand between the two parties and unite them. Today, the players of Mamelodi Sundowns and the supporters are united because of that man. There's no gap in between. So we're saying you have the man, Shugela. Malembe lenza mina vele lo yanga ngumuntu lenza mina bra mina ihlomphoke kana ya ihlomphoke kana mitlangini sugar mitlangini na hlomphoke kana ne na hlompho ntlange ngopfu ya I munhu loyi a nga ni pfuna ngopfu eka career ya mina ya loko ni fika ka Mamelodi Sundowns a ni ri na ku chavanyana hi loko ni fika ni vona vatlangi lava a ni va seketela na ha ri ntsongo a ku ka mina ku u hunde ti-toll gate to tala loko tala a wu telangi ku ta langutisa vanhu u tele ku ta compete so u tlange role yin'wana yikulu ngopfu eka vutomi bya mina hlompho hi ku u ve not just a teammate not just a partner ka midfield mara ku ri a big brother loyi a ni n'wi nila loko ni fika ka xipano xo fana na Mamelodi Sundowns ku na nqambi le kaya laha ka risimu ra Malembe ku na munhu loyi a yimbelelaka laha mi n'wi tivaka lan'wani hikwalaho ka yini mi nyike risimu ra African Roots ra Malembe a ni ntwangi risimu ra Malembe ra African Roots ku na nqambi le kaya risimu leriya ni ri tsale ni ri na ngisani ya mina vutomi hi yena yimbelelaku ka risimu rero vutomi hi yena yimbelelaku xiyimbeleri xin'wana xa ndhuma ngopfu la kaya okay so risimu leri loko ni ri tsala a ni tsundzuka loko se ni sungula ku vona leswi Xikwembu xi swi endlaka eka vutomi bya mina ku ri n'wana i khale ni kha ni lava ku va laha ni nga kona mara ni kuma ku ri
nkarhi wun'wana loko u kula a wu kumi leswi swi lavaka. So Xikwembu a Bibeleni xi ri ka Joel 2:25 ku ri I will repay the lost years. Ni ta mi rihela malembe lawa ma dyeke hi tinjiya ta majeresa. So risimu leriwani i scripture lexi xi ni nyika confidence ku ri hambi wo lahlekela hi swilo evuton'wini Xikwembu xi na matimba yo swi vuyisa hi nkarhi wa xona loko hi kota ku yimela hi tshemba ku ri Xikwembu xi ta hi lunghisela swilo. Mna malembe lama nga lahleka hambi munhu a nga tirhangi for 10 years loko Xikwembu xi lava ku u tirha after 10 years u nga kota ku hola mali leyi a wu kolota hi misava 10 years hinkwayo. Xikwembu xa swi kota ku ku endlela. So i malembe vito ra wona African Roots vanghana va mina va blind hi xinari vanhu va lava va takala lava ba ku risimu ra takala. So loko hi hlangana hi endla music walowa malembe mi ta yitwa. Oh yeah. Okay. Nakutwa ku vulavula u karhi u famba. Loko va ku kuna munhu a kotaka ku endla swilo a multitask va vula wena wa tiva u concentrating u yi tshayela na matsalwa u karhi u famba ti-passage ta SABC u ta fika tiyani ku karhi khale hambileswi ku ngolosala 13 wa timinete ku va awara leyi aka hi fika makumu kambe hi mhaka ya nkarhi hi kombela ku va hi karhi hi ya mahlweni na wena wa ha ri ka Mamelodi Sundowns. Na ri ka Mamelodi Sundowns ni seva ka Mamelodi Sundowns ni mbala kepis totala man ni supportara ya Mamelodi Sundowns ni ambassador ya Mamelodi Sundowns ni xivulavuleri xa Mamelodi Sundowns ni famba na chairman ya Mamelodi Sundowns. Wow. Ni le ka Beachside podcast ya Mamelodi Sundowns ni host ya Sky is the Limit ka Mamelodi Sundowns. So Mamelodi Sundowns ile kaya la ni loko n'wana re wa le kaya wa tlela dining room or wa tlela kamareni or a kitchen loko vana va tele ndlala kwalaya. So Mamelodi Sundowns yi kota ku ni nyika opportunity yo ni kota ku express. That's why na sweswi loko mbula ku wa multitask na one Bible I can do all things through Christ who gives me strength. Bona tingonya ta tiko ra Africa entlangwini wa bolo Mamelodi Sundowns CAF champs amhlonipha man swi vula ku swipano leswi ma swi khongelela xi biwa ku bya prema Zombe mi va mi ri kona kusuhana na ku humelela loko hi ku vonaka ka Mamelodi Sundowns i xipano xikulukumba na loko mi nga si wina xitale xa vumbirhi a mi vekiwa tanihi xipano xa number 1 eka tikonkulu Africa. A mi hlonipha swinene la ku ta tsutsumela ka vufundhisi DJ Bright ku ni vone ti-video ta vona to tala ni ku musi a yi rhurhelanga ximunhu wa na ndhawu leyi una van'wana wa lavaka ku va hundzisa swi nge endleki Bramina hi nga hundzisi kambe mabeveza Rishili Xolani mina ni Dokodela Cecilia Saramabunda ni mani wa Tiani Mabunda. Tiani loko a ri karhi a kula a rhandza sports a rhandza ku tsutsuma xikolweni a tlhela a tlanga bolo exikolweni a tlhela ti-team tin'wana ti sungula ku n'wi teka ku va a tlanga bolo a ni nge ti hlayi mavito ku ti telenyana. Se kambe ni rhandza ku khensa Xikwembu ku ri u rhandze bolo a ha ri lontsongo u rhandze sports a ha ri lontsongo ivi Xikwembu xi ni pfuna ni landzelerisa nyiko leyi ya yena leyi ni hamba ni n'wi seketela loko a ya ka sports xa swilo exikolweni a ni n'wi seketela loko a ya ka timhaka ta bolo a ni n'wi seketela nkarhi wun'wani a hi fanele fortnightly hi vona leswaku hi veka mali ya ku ri loko coach yena a hi byela ku ri va ya ko karhi hi va hi khome mali kambe ni lava ku hlohlotela leswaku Tiani i munhu loyi a nga rhandza sports khale na khale a ri lontsongo a tlhela a rhandza Xikwembu hi ku hi n'wi sungule kwale ka Sunday school hi rhandza ku khensa Xikwembu enkomo yo mhaka tshantsa Bibele nga heti man u sungule kule mhaka leyi Tiani khale u ri Joni man kumbe kwala Gauteng ririmi leriwani wa vulavula Xitsonga xa kahle ngopfu man a swi ku tikeli munhu wa tolovela nkarhi loko u kha u ya mavatwa Dr. Mani ya vitana Dr. Mani va ringa va vitani Mani ntsena i Dr. Mani so va kote va dyondzisa Xitsonga va tsala tibuku ta Xitsonga so
swa boha ku ri u vulavula Xitsonga loko u nga vulavuli Xitsonga laha mutini loyi hambi na vamakoti loko va tini va fanele va dyondzisiwa Xitsonga so loko munhu a nga dyondzangi Xitsonga a heta bayiziseka loko hi fika la a Joni la mara ni khensa ku ri xiyenge xona xa zamazamiwa ko va ku Mabeleza Dr. Mani va rivele ku vula ku ri loko ni ala ku hlantswa swibye a va ala ku nakelela ni ya bulweni no ba mani wa kahle ku tlula mina mani o fana pa hluphanyana kuva a hetelela a va na n'wana wa kahle wo fana na wena Tiyani mfundhisi a hi teni ka vufundhisi bya n'wina mi vonaka lomu ka ti-video mi ri busy swinene ministry na Sundowns na vutihlamuleri lebyi mi nga na byona mi swi kota njhani ni nga ku i matimba ya Xikwembu mina ni kulele a kerekeni ka ndlela ya mina ya kereke ni kote ku fikelela la ni nga kota ku langa hi Xikwembu ni kota ku hlangana na prophet ya mina la nga ni byela ku ri Xikwembu xi ri ni ku byela 1 2 3 4 5 this is where you're going and namuntlha loko hinkwaswo leswi ni nga byela swona hi 2015 ni swi vona swi kha swi humelela so namuntlha stage xin'wana na xin'wana lexi ni nga xi hundza vuton'wini na ha ri ntsonga papa mina va ha ri kerekeni mhana mina na vona hala xikolweni na education ni kota ku namuntlha ni vulavula ni hi mhaka leyi a no vulavula mhaka leyi ni hlayaka ni vulavula mhaka leyi ni nga yi hanya laha hi nga kota ku vona matimba ya Xikwembu evuton'wini bya mina so revelation na mina ya ni chuwisa hi ku nkarhi wun'wani loko ni vulavula swilo leswi nga tsariwa a bibeleni na mina ni ta ni hlamala ku leswiwani swi kuma kwihi hi ku a ni vulavuli leswi ni nga swi rihesa ni vulavula leswi ni swi twaka moyeni ku ri Xikwembu xi ri i nkarhi wa kona ku vulavula leswi ntome ku makoti man mi ri makoti siku yini yin'we munhu hi xihatla lahayani mani vuyani futhi makoti mi vula yini tsanani kahle mavunti va makoti hinkwavo makoti wa mina loko a fika huma a Benelton u vulavula i Xizulu u kote ku ya dyondza Xichangani kwalaho hi lowa ka n'wina yaloye wa bodi a hi hundzini ka wa bodi a hi tini hi tshikeni wa bodi hi ta va vitana siku rin'wani bodi hi ta va vutisa hi wa vona hi lava wa mfundhisi mani mfundhisi Xitsonga mani xa luma ni va tshama hala Joni hala va koho hayi va kona micatini leswi a wu nge lungi loko u ri ka mhaka leyiwa ya vutomi u nga ri na vuseketeri hayi misa leyi a nga ha ri kona a tishelufini ta le ta kumeka gone for good ku na risimu n'wana ro far away of God ku na yin'wana mkon'wani wa ka mani gone kanje kasi tipaseji leti ti loloya ku fika kwini a wu fika hikwala vhani studio la hlamula ni kha ni sayina ti-registration wa sayina ni se landiwa wo tshama kwalani vona vhani vakiti vanhu va me va tikhamera va nga fika hi awara ya ntlhanu va yimele n'wina mara mfundhisi se mi ya kwini kusuka lan'wani mfundhisi ku endleka yini ku ya mahlweni sweswiwani namuntlha wa loko hi 12 actually na program ya prayer ni leader midday prayers la nkarhi wun'wani van'wana va va ri ntirhweni mi kuma ku na stress a ntirhweni u nghena hi khongela nyana for 1 hour after that ni busy ni plana event ya mina leyi ni nga ta yi endla Mamelodi ya school sports laha hi hlanganisaka xikolo laha ni le ka project leyi ni lavaka ku resuscitate school sports leswi mi nga swi twa na mina
va vulavuleni va le kaya mhani na sisi ku ri misa lowu rhandza sports na le xikolweni a tsutsuma a tlanga bolo so loko ni langutise society namuntlha swikolo swa hina swi na crime swi na bullying swi na ti-drugs and swi endla hi mhaka ya ku ku na activity ya sports leswi swi khipaka vana ku ri va va ri busy mara ni tshemba ku ri hi ndlela leyi hi nga ka yona sweswi ya kota ku impacta society impacta community hi pfuna laha hi kota ku pfuna kona hi ku vatiyani mavonda va mundzuku va fanele va kuma hi vatiyani va mavonda va tole so hina loko hi nga endli opportunity vana va ta ya ka ti-social media va nghena ka ti-Facebook ti-TikTok ti-Instagram va langutisa vanhu lava va vonaka sweswi wa ku duma vanhu lava endlaka swa wrong so hina hi nga kota ku kuma opportunity yo va na a successful life hi fanele hi kota ku endla platform ya ku van'wani va ta ku na mfana n'wana va ri Gift Mabunda n'wana wa sesi wa mina u le ku ni vekeleni ka pressure so u tlanga bolo na yena sweswi so u le ku tumeni na yena so ni fanele ni endla swo tala ku a nga fikeleli laha ni nga fika kona hi ku u ta ni bayivisa nga erase legacy ya mina so ni ka tiro for yena ku a nga lungi n'wana wa sesi wa mina va n'wi vitana Sugar na yena hala ku ku ri u la ku teka eka ndzimkondzo ya n'wina malume wow so munhu loyi a nga kula karhi a ri munhu wa sports vutomi bya yena hinkwabyo mi busy mi mfundhisi mi aka rixaka tanihi loko ma ku hlamusela ma exercise mi na wona nkarhi wa ku exercise siku ra tiyani ri njhani siku ra tiyani ku exercise ku kona ku va ku nkarhi luwa ku va u kha u tika nkarhi wun'wanyana hi mhaka yo va busy mara munhu wa ha fanele a tsutsumanyana a kota ku endla ku miri lowu wu kota ku survive ntirho lowu tala lowu endlekaka loko no ka ni nga exercise mi nga pfuma munhu loko mi hlangana na yena a tlanga bolo waloyiwani marama ma ri wile so a swi nge balance ku ri munhu loyi a tlanga bolo and na ntirho lowu ni wu endlaka wu tele ngopfu wu lava ku munhu a va a ri healthy and swi pfuna ngopfu ku exercise that's why na sweswi activity to need to end up with the revolve around physical health, sports, mental, and spiritual. Mfundhisi mi wisa rini mina wo nkarhi wa ku wisa mi kuse nkarhi wa ndyangu sweswi ndo wisa le kule na swilo swa le kerekeni mi nga ni beli riqingho ni le kule na swa le ka Sundowns ntsikeni wisa mina wona nkarhi wo tani nkarhi wo wisa no wisa mo tala vanhu vutisa ku ri a wisi wena so mina ni tshemba ku ri loko ni wisa i ndlela leyo fana na leyi ni nga ka nongoloko khale kha ni la ku vulavula xichangani xa mpela ni phela ni kume B xikolweni nongoloko lowa namuntlha mundzu wa xikaza Mabunda ma ha ri passagini ya la SABC ni fikile la na nghena la cameraman ni fanele ni n'wi vona ni n'wi khensa hi nexe yo nghena phela nkarhi wa kona u ta hela u nga si nghena loko tsuma oh no bakithe u vona braveni ansungibona mara loko a ku i fikini swi vula ku lava n'wi tisaka va n'wi byela ku wa fika so ne camera ya hina yi fana leya le stadium ya n'wina DJ Brian mi faka mi tsutsumisa vanhu loko va tsutsuma hi ku mi tirha hi vanhu lava nga le ku tsutsumeni lehe yi tshamini hi le ku haxeni tirha hi microphone nda ku rhumela xinepe xin'wana Sugar nghena phela ku sale tisekeni ku ba awara kaye Sugar nda ku rhumela xifaniso xin'wanyani hi nga xi teka ka National Day of Prayer hi 2019 xa hlekisanyana mara ta xi vona hi nga xi teka kun'wana kwale FNB u fikile vatirha ku pfaleka manifoni vula kunene Brian na vatirhero hi nghena hi twa Sugar a fana va ri la studio u fikile vele Sugar loko vanhu vona ku ri ni vulavula ni ri fonini ne u fikile Sugar la ku twa ku na ngulumelo futhi vanhu mara Sugar se wa mkuma DJ Brian ngini ngutwa futhi Sugar
anunguthi maybe angathi mina vele okay shuka mbala tindlebe yeah mbala tindlebe ndikubekele so right yeah ukuthi mina hawu kabile emfo ufika seyifamba loko munhu a leta training va n'wi endla va n'wi endla hi training loko u letini le training man u pfa u batilepo u jikajikanyana ko talanyana mara a ni vuri na lauta bati squats sathane loko a lava ku zama hi ta ze fika la ya kona ko hava ku ri nga tsandeka ku fika la ya kona swinene ku va ni kote ku fika la le tikhamera teto a hi vekele wena tikhamera teto shuga na ti vona ku ri ta ni fanele ni vuya round 2 mfundisi a wu endlangi swona wa tiamara kese ngome shuga i khense swinene nkarhi wa wena tiya na ku tikarhata na loko swi karhi swi ala ku ze u fika studio vayingiseri va swi vona swa ku himpelampela u ri ku ringeteni ku fika hi ba mandla hi vuyelela teka swiluva swa wena mfethu man teka swiluva swa wena xana a wu swi tiva leswaku matiko ya Jordan, Curacao, Uzbekistan na Cape Verde ya nghena ro sungula eka FIFA World Cup game? Ku lo sala ntsena ntsevu wa masiku leswaku mphikizano wa bolo ya misava wu sungula. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Lilian Hlabangwani.